Dobar dan, dragi đaci. Evo, posle kratke pauze se vraćamo predavanjima. Izvinite što ste se brinuli za moje zdravlje i hvala vam na tome. Pre nego što krenemo u predavanje, samo bih iskoristio priliku za kratku servisnu informaciju. Dakle, sigurno ste dosad čuli da se školska godina završava do kraja maja, pa stoga i mi moramo da se ubrzamo. I u tom cilju ja sam odlučio da nakon ovog predavanja i sledećeg o Rimu dobit ćete još jednu lekciju u vidu beležaka, dakle materijal iz koga učite, naravno uz udžbenik, i to će biti gradivo koje ćete spremati za test. Test ćemo organizovati između 20. i 25. maja, dogovorit ćemo se datum koji vama najviše odgovara, ali već sada možete da krenete da planirate i ne daj Bože da učite. Sačekat ću, dakle, do kraja maja, dakle, posle 20. ili 25. zavisi kad budemo imali test, dakle, posle testa, imat ćete par dana vremena da odgovarate, da popravite ocenu i ta ocena, to će biti treća ocena, će biti poslednja ocena u ovoj školskoj godini, sa njom ćemo zaključiti ocene. Do tada imamo još vremena i još da se vozimo. Sada treba da pričamo o kulturi i umetnosti, arhitekturi stare Grčke. Naravno, ne treba biti mnogo pametan i shvatiti koliko je grčka kultura bila uticajna za razvoj civilizacije i uopšte za shvatanje umetnosti kako mi imamo danas. Prosto grčka nauka, kultura i sva kulturna dostignuća su u suštini uzidana u temelj našeg društva i mi na jedan određen način živimo produžetak grčke pa potom rimske kulture. Ono što je bitno drugačije u odnosu na prethodne kulture o kojima smo govorili jeste to da su ove kulture bile anonimne. Dakle, pisci egipatskih, persijskih i drugih tekstova, književnih dela vrlo retko su poznati. Ako su i poznati, to znamo iz nekih drugih izvora, vrlo retko su o sebi ostavljali tragove, što nije svojstveno Grcima. Grci nisu imali tu vrstu skromnosti, oni su veoma isticali svoje autorstvo i ono što je jako značajno jeste da su čak i potonji prepisivači i oni koji su kopirali njihova dela su vrlo revnosno upisivali njihova imena, tako da za dobar deo književnosti i umetničkih dela iz grčkog sveta mi zapravo znamo autore. Naravno, ovde treba napomenuti da je najveći deo, ako ne i kompletan, dakle sve što imamo od grčkih autora, uglavnom su u pitanju kopije iz kasnijeg helenističkog i naročito iz rimskog perioda. Ali dobro, to sad manje više znamo da se radi o kopijama grčkih originala. Prosto postoji jako veliki opus dela grčke kulture, prosto teško je odlučiti se s koje strane mu zaći. Pa hajmo da počnemo od pisane reči, budući da istoričari najviše vole pisanu reč. Prva književna dela na grčkom jeziku su pisana u stihu i govorimo definitivno o poeziji. Dakle, poezija je zapravo prva pisivana. Najstarija poezija na grčkom jeziku čine dva veoma poznata epa vama, Ilijada i Odiseja. Vreme njihovog nastanka naravno nije poznato, ono što znamo jeste da su epovi zapisani u 8. veku pre nove ere i da su u trenutku kada su zapisani oni već postojali jako dugo, dakle bili su jako dugo deo grčke tradicije. Autorstvo se pripisuje naravno Homeru, međutim o njemu zapravo ne znamo baš ništa. Ne možemo pouzdano ni da tvrdimo da se radi o istorijskoj ličnosti, dakle da je Homer zaista živeo. Ono što je najveći problem jeste što o njemu nemamo apsolutno nikakvih pouzdanih biografskih podataka, a čak i njegovo ime je potpuno atipično, da prosto nije bilo uobičajeno ime, jer Homer na grčkom jeziku znači talac ili taoc. Naravno, malo je reći da su epovi Ilijada i Odiseja imali izvanredan uticaj na grčku, pa potonju helenističku kulturu. Zaista u korenu obrazovanja je bilo upoznavanje sa ovim tekstovima i zaista u grčkom svetu, pa i kasnije sve i u rimskom carstvu, čovjek se nije mogao smatrati obrazovanim ako nije proučavao i makar dobro pročitao oba ova epa. Zaista veliki broj sačuvanih umetničkih dela, bilo da govorimo o slikarstvu ili o skulpturi, motivi iz ovih epova bili su stalno prisutni
u grčkom svetu. Ono što je bitno jeste da su Homerovi epovi bili naravno o veoma realnim događajima kao što je tako rat, to je bilo normalno, ali glavni likovi su dakle bogovi i heroji, dakle nema mnogo prostora ljudima, oni su tu otprilike sporedne uloge. Ovo je bitna stvar kada dođemo do nešto mlađeg pesnika, a to je Hesiod. Njegova dva najznačajnija sačuvana dela su Poslovi i dani i Postanak bogova ili Teogonija. Oba dela povezuju život bogova, mitskih bića i običnih ljudi, što je novina. On često govori o problemima, iskušenjima, slabostima, nepravdi koje ljudi trpe. Naravno, jako često govori kroz sopstvene probleme i daje im jedan univerzalni nivo, ali ono što je bitno jeste da se kao likovi, da se kao motivi u poeziji sada javljaju realni problemi ljudi u svakodnevnom životu. Upravo njegov cilj nije samo zabavljanje publike kroz priče o herojima, bogovima, hrabrim dvobojima i tako dalje, već on daje realne probleme koje ljudi zaista svakodnevno doživljavaju i rešavaju i koristi svoju poeziju da bi ljude poučio kako da se nose sa određenim iskušenjima i problemima, što jeste jedna potpuna novina i zato se smatra da je Hesiod otac didaktičke poezije, odnosno poezije koja za cilj ima da poduči, a ne samo da zabavi. Naravno, čim kažem poezija, većini vas na pamet padaju ljubavne pesme i zaista lirska poezija takođe cveta u Grčkoj nešto kasnije. Period sa najvećim brojem ovakvih pesama između 7. i 5. veka pre nove ere. Najznačajniji predstavnici ovog perioda su, na primjer, pesnici Pindar iz Tebe, Alkmen iz Sparte, Anakreont sa Teja, takođe imamo pesnikinje, njih smo pominjali već jednom, ali evo nije zgore da ih ponovo pomenemo, to su Sapfe iz Mitilene, Simonida sa Keja, ne misli se na zemunski, i tako dalje. Lirska poezija ne mora nužno da bude ljubavna, iako se najčešće povezuje. Ona može da se tiče tema iz svakodnevnog života, ali te teme uglavnom budu o zadovoljstvima, o prijateljstvu, o stradanju za nekoga, za nekim, čak o spokoju u životu i tako dalje. Dakle, to su ti neki osjećajni momenti kao glavni motivi u lirskim pesmama stare Grčke. Takođe, Pindar je poznat i po pisanju himni bogovima, čak i pisanje poezije, odnosno na neki način oda olimpijskim i uopšte sportskim šampionima. I naravno treba naznačiti da lirska poezija nastavlja da se piše naravno posle 5. veka, samo što se tada meša sa nekim drugim književnim pravcima koji se pojavljuju. U tom smislu treba napomenuti da su predstavnici lirske poezije iz doba helenizma, na primjer, bili pesnici kao što je Kalimah iz Kirene, Teokrit sa Sicilije, dakle i izvan grčkog sveta. Naravno, već ovde treba napomenuti da su grčki pesnici i pesnikinje imale ključan uticaj na razvoj i nastanak i uopšte formu rimske poezije. Kad smo još kod poezije, treba napomenuti da je i drama na neki način spada u ovu priču. Pre svega, drama u ovom savremenom smislu kako je mi doživljavamo nastaje upravo u staroj Grčkoj. Pozorišta su na kraju krajeva nastala za potrebe izvođenja ovih dela u sklopu Dionisovih svetkovina, dakle svetkovina u čast boga Dionisa, za čije vreme su horovi izvodili upravo te himne posvećene bogovima, pre svega Dionisu. U 6. veku pre nove ere pesnik Tesiod je došao na ideju da između dve ode ili između dve himne koje bi izvodili horovi uvede jednog glumca koji bi govorio, recitovao i ispričao nekakvu priču u dijalogu sa publikom. Ovo se jako lepo prihvatilo, ljudi su jako uživali u ovim momentima i vremenom se broj glumaca u odnosu na broj članova hora povećavao, dok hor u jednom trenutku zaista nije bio potpuno potisnut, pa je drama ostala kao samostalna. Ono što je značajno jeste da su vrlo brzo pisci i glumci i uopšte način izvođenja određenih priča postali toliko popularni da su nastala prava takmičenja i pisci drama su takmičili na posebnim svetkovinama i pobednici bi imali počast i status kao da su pobedili
ili u bilo kakvom drugom sportskom nadmetanju. Ovo im je donosilo veliku slavu, naravno i ekonomsku korist, i njihova dela su naravno bila prepisivana i čuvana dugo nakon njihove smrti. Ono što je takođe značajno jeste da su svi glumci, ali bez obzira na ulogu, bili isključivo muškarci. I ono što je takođe značajno jeste da glumci nisu prikazivali svoja lica, to se tek mnogo kasnije uvelo. Oni su prvobitno nosili različite maske koje su predstavljale lik koji igraju, i razlog za ovo je bilo što su glumci na taj način mogli da igraju više uloga, jer prosto promeni masku i može da igra drugog lika. A isto tako, u slučaju da ne nosi masku, publika bi se fokusirala na njega, a ne na lik koji on predstavlja. Pa je na taj način stvorena jedna vrsta anonimnosti za glumca koji bi se potpuno posvetio ulozi, ne bi on stajao ispred nje. Već u 4. veku pre nove ere počinje izgradnja pozorišta od čvrstog materijala i izgradnja naročito velikih pozorišta upravo u cilju većeg prisustva ovim svetkovinama. Gotovo svaki polis je imao pozorište, manje ili veće, ali gotovo pozorište je bio obavezni deo svakog polisa. Osim za izvođenje drame, pozorišta su imala razne druge funkcije u administraciji i uopšte u društvu. 5. vek pre nove ere je bilo vreme kada je drama naročito cvetala u Atini. U tom periodu u Atini postoje 3 velikana drame, to su bili Eshil, Sofokle i Euripid. Odneli su brojne pobede na tim takmičenjima i njihove drame su zaista bile jako popularne. One su bile usmerene na društvenim i političkim pitanjima. Tema je bila i religija, moral i razne druge društvene pojave koje su bile svakodnevno posvedočene u životima ljudi. Upravo zbog toga bile su savremene, aktuelne kao teme dugo nakon smrti njenih autora. Naravno, sama drama ima različite podgrupe. Tragedija je najstarija vrsta drame. Komedija je nastala nešto kasnije. Najviše sačuvanih komedija je iz pera Aristofana, takođe iz Atine. I ono što treba odmah u startu ovde da razumete, ako već dosad niste, da zapravo komedije ne podrazumevaju smešna dela, nego drame sa srećnim krajem. One mogu naravno da budu i smešne, ali se iz ove komedije kasnije, naročito u rimskom periodu, razvila satira kao zapravo delo namenjeno podsmehu i zasmejavanju. To se tiče komedije, osim Aristofana, značajan je i Menandar iz Atine. Svi oni su imali veliki uticaj na potonju rimsku dramu i njihove teme su bile usmerene na privatan život, na razne zabune koje nastaju u svakodnevnom životu i nešto na što se ljudi vrlo lako mogu, sa čime se ljudi zaista lako mogu poistovetiti. Prozna dela nastaju otprilike negde u 6. veku pre nove ere i najstarije prozno delo, reč je naravno o Herodotovoj istoriji, nju smo već pominjali. Osim istorija, treba da razumete da se terminom književnost kod Grka govori i o političkim govorima, pravnim i sudskim besedama, takođe imamo spise istoričara i na kraju naravno imamo filozofske spise koji se takođe računaju u književnost. Svako delo koje je namenjeno čitanju šire javnosti se može smatrati književnošću. Grci su i pre Herodota pričali priče o prošlosti, o sećanjima, nešto kasnije su ona i zapisivana, ali ono što je važno jeste da nije svaka priča o prošlosti zapravo istorija. Pričanje priča je kod Grka bilo veoma cenjeno i veoma važno. Priče su mogle da budu poučne, likovi su mogli da budu fantastična bića, mitska bića, obični ljudi, mogli su da budu čak i životinje, kad govorimo o životinjama koje pričaju, koje imaju neke ljudske probleme i iskušenja, naravno pogovorimo o posebnoj kategoriji, o Ezopu. Ezop je još jedan autor čije poreklo nije pouzdano utvrđeno, dakle ne znamo da li se radi o zaista istorijskoj ličnosti ili o legendarnom piscu poput Homera. Naravno, Grci zapisuju šale, anegdote, poslovice, zagonetke, koliko su važna ova dela Grcima, govori vam, setimo se samo priče o Edipu i Sfingi, koja postavlja zagonetke i tako dalje. U vreme helenizma nastaju i duža prozna dela, romani, koji su namenjeni zabavi i ova dela nisu toliko bila visoko na ceni,
iako su bila sastavni deo i jako važna, ali prosto pisci ovakvih dela nisu smatrani na istom nivou kao, na primjer, pisci drama, jeli? Kad pričamo o romanima, jedan od najdugovečnijih romana je roman o Aleksandru Velikom i ovaj roman je ostao popularan i čitao se još i u srednjem veku. Što se tiče drugih nezabavnih proznih dela, pomenuo sam sudske besede, političke govore i slično. Besedništvo ili retorika je bila izvanredno cenjena u staroj Grčkoj. Smatralo se da čovek ne može da se bavi javnim poslom, javnim funkcijama ako nema veštinu lepog govorenja. Ono je bilo u upotrebi svakog dana. Suđenja su izgledala tako što bi se odbrana i tužilaštvo nadmetali u suštini u besedi i ako bi besednik u odbrani bio sposoban, on bi u suštini izdejstvovao blažu kaznu za sebe. Besedništvo je bilo osnov da bilo koji građanin koji ima pravo da učestvuje u diskusiji o radu Skupštine izađe na govornicu i da neki predlog. Sposobnost da se i najluđi predlog lepo prezentuje može da znači da zaista narod podrži taj predlog, a opet s druge strane i najpametniji predlog koji nije lepo prezentovan može da bude odbijen zato što jednostavno nije lepo to isprezentovano. Atina kao mesto gde je demokratija bila razvijana, gde su svi članovi društva, odnosno građani imali pravo da učestvuju u diskusiji, da predlažu i da biraju i da budu birani. Zato je Atina bila jedno središte gde se retorika, odnosno besedništvo jako cenilo i proučavalo. Prvi koji se ovim bavio na tom jednom nivou bio je Gorgije iz Leontina. On je čak držao i predavanja iz besedništva i naplaćivao te časove, od toga još i živeo. U 4. veku pre nove ere bilo je zaista jako mnogo učitelja retorike u Atini i tu ne možemo da preskočimo Isokrata, njega smo već pominjali. On je bio jedan od najuticajnijih atinskih besednika. On je 388. godine pre nove ere osnovao besedničku školu. I naravno u Atini je delovao i najpoznatiji besednik stare Grčke, to je bio Demosten. Njegovo ime ste čuli u vezi sa njegovim besedama protiv Filipa II, takozvanim Filipikama i kritici jačanju makedonske države. Na kraju, da se vratimo na početak, naravno kad je reč o istorijama, odnosno o istoriografiji, o pisanju istorije, treba se vratiti malo pre Herodota, jer pričanje priča o istoriji i prosto pričanje tih sećanja jeste bio sastavni deo grčkog svakodnevnog života i pre Herodota i u tom smislu moramo da pomenemo logografe, odnosno logografije, koje su bile slične istorijama istoriografiji, jer su to priče o prošlosti, ali iza logografija ne postoji metodologija i istoriografski metodološki pristup, to jest pravljenje objektivne, realne istorijske priče, jer u logografijama se jednostavno prenose sećanja koja se ne proveravaju, u njima se mogu pojaviti i mitska bića, i bogovi i tako dalje i tako dalje. I u suštini Herodotova istorija jeste jedan most između logografa i istoriografa, jer se i kod njega javljaju bogovi, mada on govori sa određenom dozom objektivnosti koja je potrebna za stvaranje istorije. Logografije su u suštini ratne priče i sećanje porodična, istorija je ipak nešto malo drugačije, ali kada hoćemo da govorimo o pravim istorijama, dakle o pravom istorijskom delu, mi onda moramo da se vratimo i da pomenemo Tukidida, opet iz Atine. On je napisao istoriju Peloponeskog rata i to je zaista prvo pravo istoriografsko delo, napisano na osnovu proverljivih i proverenih informacija i svedočanstava. Ovaj stil je bio dosta težak i Tukidida su mnogi pokušavali da imitiraju. Treba pomenuti Ksenofonta iz Atine koji je pokušao da piše svoju helensku istoriju nastavljajući se na Tukidida, ali on nije bio objektivan i bio je veoma subjektivan, veoma pristrasan, umeo je da prikrije stvari kada ne odgovaraju njegovom narativu,
da preuveličava stvari i tako dalje. Dakle, ne baš pouzdan istorijski spis, odnosno nepouzdan istoričar. Kad je reč o slikarstvu i o skulpturi, u Grčkoj su naravno ove grane umetnosti bile poznate i prisutne mnogo pre književnosti. Već u drugom milenijumu pre nove ere na prostoru Grčke se javlja osnovna potreba za estetskim ulepšavanjem određenog prostora, bez obzira da li se radi o palatama ili o hramovima ili o privatnim kućama. Takođe, treba odmah kad pomenuh palate, setiti se da su palate postojale još u Knososu i u Mikeni i da su one dokumentovano bile veoma bogato ukrašene, pre svega šarenim zidovima, freskama. Takođe, unutrašnjost je bila isto tako oslikana, ukrašena stilizovanim, ukrašenim nameštajem. Takođe, ono što je značajno da razumete jeste da se grčka umetnost, naročito kada govorimo u sferi slikarstva i skulpture, ne prestaje sa nestankom grčke države, već se utapa u grčko-rimski kulturni i umetnički opus, jer jednostavno Rimljani imitiraju Grke, s tim što se od vremena helenizma uvodi i mozaik kao jedan vid umetničkog izražavanja. Šta su to Rimljani nasledili? Evo, vrlo jednostavno. Dakle, pre svega, Grci teže realizmu, naročito kad je reč o ljudskim figurama i još više kad je reč o skulpturi. U klasičnom dobu grčke umetnosti, dakle od 6. do 4. veka, razvija se čak i idealizam, odnosno ljudski lik se prikazuje uglavnom u punoj snazi, savršen, bez ikakvih nedostataka, pa se istorijske ličnosti retko prikazuju u slabosti, nego su uvek mlade, jake, u punoj snazi i tako dalje. Pogotovo kada se recimo oslikavaju ili prikazuju bogovi, oni čak bivaju ponekad i sa nadljudskom snagom, to jest njihovi ljudski atributi su naglašeni upravo da bi se pokazalo da se radi o savršenom biću, o bogu ili heroju. Naravno, u vreme helenizma ponovo realnost preuzima primat, pa u helenističkim skulpturama mi srećemo čak i prikaze ružnih ljudi sa nekim telesnim nedostacima, slabostima i tako dalje. Upravo se težilo tom realizmu više nego idealizmu. Kad je reč o umetničkim delima, ovde treba istaknuti, kad je reč o statuama, naravno, o skulpturi, najveće skulpture su bile Atina Partenon, visoka 12 metara, koja se nalazila na Akropolju. Takođe, Zevsova sedeća figura koja se nalazila u Zevsovom hramu u Olimpiji na Peloponezu, on je bio visok 13 metara. I obe ove skulpture, interesantno, izradio je jedan autor, a u pitanju je bio čuveni Fidija, umetnik iz 5. veka pre nove ere. I još jedna važna napomena, kad je reč o skulpturi, mi danas vidimo, grčke i rimske skulpture od mermera ili od kamena potpuno je bele i nama je to klasično i lepo, međutim treba da razumemo da je u vreme kada su one bile nove, sve skulpture su bile veoma bogato i pre svega realno obojena i farbana, dakle nisu bile bele boje, međutim zubom vremena ostala je samo bela boja. Što se tiče slikarstva, treba samo da se setimo svih sačuvanih fresaka iz palata, sa arheoloških lokaliteta, ali i najčuvenijih onih prikaza ili takozvanih minijatura na grnčariji, dakle na vaznama. Tradicija slikanja drvenih površina je dokumentovana, ali zbog potrošnosti materijala niti jedna slika iz grčkog perioda nam nije sačuvana. Sačuvana su nam, arheolozi su uspeli da pronađu te drvene površine, ali na njima nije očuvana boja. Što se tiče mozaika, sačuvan je veliki broj, naravno, helenističkog doba, ali daleko najviše je mozaika upravo iz rimskog perioda. I na kraju, kad govorimo o arhitekturi, zaista podjednako uticajna grana umetnosti koja je i do dana današnjeg aktuelna. Ono što je pre svega značajno, a o tome je bilo reči, govorili o geografskom okviru antičkog sveta, jeste da
je podneblje Grčke bilo bogato kamenom, mermerom i raznim drugim čvrstim građevinskim materijalima, pa je relativno rano bilo moguće graditi čvrste građevine od ovog materijala, iako Grci takođe koriste cigle, ali kao i u slučaju Starog istoka, građevine od cigala su relativno slabo očuvane, dok su one pravljene od čvrstog materijala veoma dobro očuvane i dokumentovane, bar ako nisu očuvane. Primer za tako nešto je, na primjer, raskošna palata u Knosusu, koja je na neki način očuvana do današnjih dana, pa nam je moguće da je čak i relativno verno i rekonstruišemo. Da ne pominjemo palate u Mikeni i na Pilosu. Takođe, treba napomenuti da su palate karakteristika ovog najstarijeg perioda grčke istorije. U vreme klasične Grčke, dakle u vreme Polisa, palate neće biti tako često građene, bar ne na isti način. Prosto druge građevine su dobile taj značaj i funkciju palata, pre svega Akropolji. Ali kad govorimo o drugim društvenim građevinama koje su bile od značaja za društveni život u jednom polisu, naravno radi se o hramovima, pozorištima, o agorama, dakle to su bile građevine, institucije u koje su Grci ulagali više i koje su morale biti sagrađene od kvalitetnog materijala. Naravno, treba imati u vidu i još jednu stvar, da Grci prvi uvode praksu planskih naselja. Uglavnom su sva naselja u starom veku nastajala oko nekog resursa i spontano se širila i dobijali bi neki izgled naseljenog mesta ili zajednice po tom nekom spontanom planu. Eventualno zidanje palata ili odbrambenih građevina ili hramova bi mogao da ima određeno planiranje u odnosu na ostatak zajednice, ali samo naselje je uglavnom bilo spontano izgrađeno i razvijano. Grci su prvi koji uvode urbanizam, odnosno urbanističko planiranje jednog naselja. Ovde je pre svega reč o kolonijama, a znamo da su Grci bili veoma skloni da grade svoje kolonije. Kolonije su dakle naselja potpuno nova i odmah od starta Grci su počeli da organizuju naselja na jedan specifičan način, upravo da bi postigli najefikasnije organizovano naselje. Pre svega zbog efikasnog građenja, efikasnog naseljavanja, zbog efikasne upotrebe prostora, jer dešava se da kolonija ne bude baš na prostranom mestu. Takođe, dobro organizovan urbanistički plan grada znači da se grad lakše brani, kontroliše, da ima bolji pregled i tako dalje. Ovaj princip i ova praksa se takođe prenela i zadržala i u helenističkom, a kasnije i u rimskom periodu. Za oca arhitekture u ovom smislu smatra se Hipodam iz Mileta. On je bio zadužen za obnovu svog rodnog grada nakon što su ga Persijanci spalili i uništili, a potom bio je pozvan i u Atinu, gde je učestvovao u izgradnji luke Pirej, najvažnije i najveće atinske luke, i takođe bio je pozvan u južnu Italiju, gde je podigao grad Turij. Svi ste naravno čuli za 3 osnovna stila u grčkoj arhitekturi, naravno o dorskom, jonskom i korinskom, ali vam ja o tome neću govoriti, već ćete se za informacije o ovome obratiti vašem udžbeniku, vašim novim udžbenicima na strani 208 i naučiti ovaj poslednji segment o arhitekturi stare Grčke. To bi bilo sve za danas. Učite, očekujte u narednom periodu predavanje iz rimske kulture i posle toga se spremajte za test. Nadam se da ste svi dobro, čuvajte se i pozdrav do sledećeg puta. Doviđenja.